clear tu le ngai thatu ten zafain chi bai vek ule voin hi February ni som pali sang ni le som ni le paruk in rin ni a Valentine's Day ani voin tlai dar nga hian Indian Super League khel tran ani dona he video en me hi chuan an khel tran to anga result tren khat te po I sheman to mai thei ani tuntum content ta hian tarlan kan tummer chu Indian Super League ka mizo player engazat nge in London ti tele atran kum sang ni som pali khan mizo player engzat nge lawin lan sang ni som panga som paruka tiang chuan a chum lo chat lawin English Premier League ang che in Indian Super League ki kum sang ni som pali atram khan covid in minti buai lai ti lo zunga ka chuan akal thei ani chunga chuan mizo player engzat nge lawin lan thin ti tarlan kan tum don ani kum sang ni som pali mizo player paruk an oma sang ni som pali chu han clear let wang ta ila kum som le pahni liam ta adi kum som pahni aliam nu hian tun season a player somli kan tho ta a chu chuan Mizoram football in nasa takin ma asona a thang lian ni ti chiang takin alang ome kum sang ni le som pali player paruk tho tu khan kum sang ni som panga a player pali in ma kan sona player som kan tho a kum sang ni le som paruka phei chuan player pali bok in ma son berle in player som pali kan tho ta kum sang ni som pali atronga sang ni som paruk in kara kan ma son na hi player pariat ani kum sang ni som pasaria player pani in ma son le in player som paruk kan tho a kum sang ni som pariat ta phei chuan player som ni kan tho ta hial mai mizo mi pui ta kan lom hle ani kha chuti rolin kum sang ni som pakua a kan tla liama player som paruk chau kan tho thunga kum sang ni som ni lo her chua chuan player som thum kan tho ta football team khat a substitute song tenen dai za chet kan tho ve theita kum sang ni som ni pakhata kan tla niam le a player som thuma tangin player som ni pasari ani a kum sang ni som ni pahnia pe chon tla niam le in player som ni paruk ani sang ni som ni le pathuma ma kan son le hleka player som ni pasari ani season masa khan player som thum pasari kan thoa tun season a pathuma masonin player somli kan thota ani Indian Super League mizo player omzati danglam vereng ani ti ero shet renga tha ome achan chu ISL club reserve team a mizo engo mazatan oma heng player te hi ISL a senior squad a hlan kai ve anom vle khut thina ISL website a mumal taka squad tarlan thin hi omma sela tuna kan tarlan a hi rin tlak jok turangai ani Mohammedan SC chu Indian Super League club zinga mizo player ngai na le thonem bran ni a player pariat ngotang kol heti lai hian intercasi chu etman lalrin dikana chua santa ka wangin Punjab FC nen mizo player omlo na an ni a mizo player kan mamo loveti in heng team ni te hian ISL tun season ni machonan tuma mizo professional player tamlo na goalkeeping lama lal thom moi ral te chu Indian Super League ka mizo om chuna ni a season masa Hyderabad FC siban ngak tu ramthar lunglei tlangwal lalbiak khluwa jong te chuan Hyderabad FC ming thlak nu SC Delhi te ming thlaka khan alu chun zom talova biak khluwa hi mimal anga biak po ni in kan biak po na soidan chuan ISL din muna chian lok thei lo wangin helama contract kalo sign man to a ti in asoya anveng ramthar lungleya MFA Super Cup tia MFA Cup tia kan soi thin karle tho tran ni mai atanga tran tura hian ramthar FC lunglei tan ain London ani ISL mizo player an koldan hetiang ani Bengaluru FC hian goalkeeper lal thuam moi ral te baka midfielder lal rem tluanga fa nai ten kola East Bengal chuan lal chungnunga defender te tin winger anga khel trin midfielder vanal peka guite Edman lal rindika Jerry moi ming thangale David lal hansanga te an kola position tin maya player East Bengal kan tho ani FC Goa lama hian forward Daniel Limpuya defender Jerry Larin Zwala le midfielder Mizoram piang le Salian ayu setri te Chennai lama hian defender Laldin lian aren thlei PC Laldin puya le Lalrin lian namte midfielder ten kheldon thunga SC Delhi Hyderabad FC te kan threat trina khan
Isaac Van Malsoma ram lun chunga le Augustine Lalro chanate an khel don thunga Jamshedpur FC hian Mark Zothan puya le Silar Friat puya ten khelanga Kerala Blaster lallo mo male Arlal Than moya te midfielder ve an nian khelanga Mahun begana yan lal eng moya ralte khelin Mumbai City a lalian zola changte Mingthan moya ralte lal nun tluanga boy tlungle Zothan puya te an khel dona Notice United ta Freddy Chong Than sanga lal rin zola haunar le lal biak dikate an khelanga rin zola forward ni in biak dikapo forward ani a Freddy aro midfielder ni thungani Odisha FC lama hian Kerala Trathanga midfielder te Isaac Vanal Ruat fela lalrin fela khiang te midfielder ve fele Vanal Zoidika defender ten khelanga Mezo Tamber nakanti Mohammedan Asia hian lal than kima forward te Rochar Zela lal rem sanga fanai lal ngai saka Jeremy Laldin puya midfielder ve kan ni a Joseph Lal Muanoma Zoding liana tauchong Zoher liana defender te an umboka Indian Super League in ngai ven alo lo thailo ani Mumbai City captain Zone Nuailung le tlangwal lalian zola changte chuan ISL atana imbo sai nangor taka angkal pui thu asoya a phurom to khop mei ti in season thar clear lok Lian zola changte hian season masa khan Mumbai tan me somni pali khelin goal ruk akhunga thiante pet goal tur trum ne siam sak Indian player thren khatan athratok ani mai theya lian zola tanero athratok lo lungle tangwa lian sangni somni pathum season le sangni somni pathum somni pali season a khan ISL bi kha goal som akhung tling ve a Sangni somni patni ni thum season a peichuan league winner siltla in ISL Hero of the League an thlang hialani Sunil Chetri nenche Indian player zinga ISL Hero of the League lo mandong thei anni Lianzola changte hian he season ni chung hian All India Football Federation Player of the Year din hun alu ave theya Sangni somni pathum somni pali season a peichuan Mumbai City in ISL club alak theina tana player poimo berni in season masa base phak lawa tun season a ero in siam that lunglei tlangwal in atum khom mai elzeta changte chuan pathian zara training pok an nei pa ngai viawa ISL khelpo acha kom to hle ti in asoya no moi ne na season khar nge adu ang ti achiang Mumbai hian lianzola ba ka hian valpuya defender ton shiat nei India tan hial point lan then nei a Ani baka ian Srinidhi Deccan FC trangin midfielder lunglei tlangwal London tuanga boy tlungan la luta Aizola FC midfielder Zothan puya chu kum thumatan contract anzia pui bok ani Mizoram Premier League chul chuak PCL din puya season ngana Indian Super League khel tur chu MPL club Bethlehem Veng thlang atranga ming cherani kanti to ka Dinpuya hian ISL boya wangin training po kan nei luk theilowa tuna chuan karthum vel training po kan nei vele to ma se hei hi kero chu in hliam kan ni awangin aboi thlakop mei ti in asoya Dinpuya hian sai chun zomin ka kere ka hliam kan neya za ani lo chuan ma ni lam hi film khur a ol khop mei ti na soi Chinga veng tan polo khel to Dinpuya hian kumsang ni somni pakhat khan Aizawl FC trangin Jamshedpur zoma season thum a khel nuwa season masakat Chennaiin apana player poimo zinga mi ani tun season a base na sang taknen a clear line ISL boya hliam wangin ama bak ka hian player tam takin boina tok Chennaiin a hian Dinpuya baka laldin lian ren thlei lalrin lian namte terinate omin mizo player call to than number te zinga mi anni Indian Super League ka tonsiat nei to Dinpuya hi hliam dam vat ni in player thangin inlan le vat seti in du sakna kan hlan ani mizo tlarpa player zinga ngai len lo berte zinga mi chu Jerry Moi Ming thanga ani season rukma talo khelto na Odisha FC chu asanin Kolkata football ro poina tem turin East Bengal zone Chan Mari Tlangwal Jerry Moi Ming thanga hian DSK Sivaji na tranga professional zin kongzo chanin Notice United le Jamshedpur FC tan ISL lo khelto a kumsang ni som pakwa khan Odisha FC zone
Jerry Moiming thanga hian ISL a mesa somli pakhat zet khel to in goal som pariat akhung to a assist po voi somni pahni lai nei to in season masa khan ISL a mes somni pahni zet kelin goal nga akhunga a thian te pet goal tur tum ni siam sakin a che thale kumsang ni somni pathuma avoi khatnan Odisha champion puin super cup lak pui tu Jerry Moiming thanga hian social media lama tepo Odisha thana alotar lang to a tun season a chuan East Bengal tlarma moi tu ni don East Bengal a head of football thangboi singto chuan Jerry hian ISL a ton thret thatak anei sa a ani kan nei thei hi ma kan son pui don ti in asoya Kolkata et kol tu Oscar Brujon chuan Jerry Moiming thanga hian Indian footballer a theina alo phong lau to a atlan chakna le rang taka ngai tu na sen thin na hian in khel result athak lamfo athak danglamfo thin ti in asoi team thatak mumal taka machop nei din kan tuma kan machop te po hi ama nen po a in rem le ti in Spanish coach chuan mizo tlangwal howa man son the be sei Jerry Moiming thanga chuan Odisha ka khel rei tok to a borok thar hip te po kachak ve to ni ti in Kolkata club East Bengal apan chan asoi Mizo striker nei thatber te zingami lalrin zuala chuan tun season a avoi khatnan ISL a khel dona serchip tlangwalin ISL a season masaber tur aswang tu lockdown ero ani kher lovang Indian football boyna wangin season dangangin ISL alutok lauti thayani a Aizol FC striker Louis Rinzuala hian sangni somni patum somni pali season a Indian football barakhain I League match somnia goal som pangangot akhunga Indian player zinga I League season khata goal khung tamber ani Rinzuala na akhum tak te bon takni in India captain Sunil Chhetri baka Mohamed Rafi ten goal som pali veve Sunil Chhetri nen an lo siam to chu akhuma heti rual hian Chhetri le Rafi ta record siam hun lairo I League top 5 league ani hun lai ani season masala ma po Rinzuala hi ISL club sang in an ngai vena mahun bagan training page chu azom man hial ma se akhupa liama ne awangin ISL club pizom lovin a club ngai Aizol FC akir Mizo club tan season masakhan liam dang korchungin league match somnia goal som pani akhung le tathawa ISL club huin an rimron atopa chuan akhel tam theina tura angai Notice United azomta ani June ni khatsang ni somni panga khan Notice United tin Rinzuala an lak lu thuan puanga ma se ISL khel ani thak mai lo awangin Notice United jersey nen Rinzuala kan mulok lawa ISL I League top scorer hian ming a cher chun zom sel tayangem ti chu zona ommek soilok thailo ani Indian Super League ka Mizo player in son an omnual kan ti to kha Jerry Moiming thanga Mark Zothan puya Vanlal Zuidika Kelal Rin Fela Daniel Limpuya le Jerry Lalrin Zuala te chu Indian Super League club atranga ISL club veka in son an ni a an puan thua telin an